Wiki. Ngathi sisebenza umuthi baba. Engathi ke kunoshintsho kwaze kwa athi bakhipha AKA uneke izandla bethawu uyabuza ukuthi ngenzeni abaqoqeshi benzani angithi sekuyifala kasithole leli yabuza ngithokoza uhambe inyatheleni zikaloshe bafethu into ngiyenzile yenza uLotshi ikuphi inkinga manje AKA yes sir. What a penalty say I just stepped up and I just focused on the top corner. The keeper tried to intimidate me, but you know, hip hop, we are made of steel, we are made of iron. So I just want to thank my wife and my girlfriend. Sjava ubona ukuthi lento fanele ibheke iphu kusuka la Qhubeke ngoba mangingamajani sazi ukuthi sifaka amapiano sifaka igqomu sifaka gospel ngoba lento yenzani idala ukuthi sihlangane sibacu ngoba abaculi abahlangene nobhuti abazwana abaculi iyasiza kakhulu lento ukuthi sihlangane futhi sikwazi nokusebenza sonke kungabi into ukuthi hayi lo wena ucula ukuthi wena ucula ukuthi Questa la umcimbi Questa uthe uyamosha lapha kwamosheka phela kinga yami engine ayisekho sihlangene ngothando vele besihlangene ngenhlangano yokuthi umaskandi ne-hip hop umculo odwa abantu abamnyama bese ngathi penalty ngashaya ibhali kodwa ngoba abafethu bangiphethe bawashaya lawo manje sawina 12 sure Ukhozifm Mabrigado ibhola la chatha la likhahlelile ngizokala ukuthi engathi lishayise indize kade lethe vaccine kuzokala kanjalo impela Sawona BK lesi sihlahla lesi mina ngathi ngaye ngasibone Alexander cabanga ukuthi lingacingwa khona ngoba phela uvele wakhahlela nje laze layothi khala katha lapha eAlexander ngiyabonga noma usaka kamchunu lo empangeni intambanani esigodini sasembaza cha waziyale lemsakazi uthiwa leli bhola libonakale eErmelo uma ungabuza uSipho Mbatha ungathi uyasazi lesihlahla futhi kuthiwe kuzodinga ukuthi akufike nje futhi kuso kalula kodwa khona kuthiwa kuseErmelo eMpumalanga la kuye kwabonakala khona leli bhola elikhahlele uNtshathu Godo ngiyabonga umposa ngolento abenze seyo trade yazi ukuthi le yaseMpumalanga iyangidida ngoba akayena yedwa lokhuluma ngeMpumalanga khona umunye okhuluma ngeMpumalanga la ku Instagram bathi ke uma taxi uthi ke masizwa kuba sikubebunda weBK kuthwalele ibhola kumele sihlahla sisemlomo le eMpumalanga province manje wesibo uma selikhonje eMpumalanga kusho ukuthi phela ugeje kakhulu lomuntu ngoba besithi lise Pretoria nje namaphethelo manje phela lazafika eMpumalanga kusho ukuthi ugeje kakhulu umuntu ngendlela akalishaye ngestim nange velocity ekade isenyaweni sithe celebrate sesibambile indebe bathi abala go Leandra lama emgceleni weGP neMpumalanga babone ngento ethishiwe ngathi shooting star futhi belisahamba sesiqedile nanokushaya penalty belisahamba lela bhola sekuphuma ke lezi zinja lezi zamaphoyisa ke ziyolufuna ziyoluthungatha ngoba manje alitholakala kodwa mfethu awume ngicela ukubuza ngoba ngendlela umdlalo ubusu competitive ngawo ubusu serious bungathi kuyadlala kodwa kungadlalwa ngifuna ukubheka utshatha leli bhola uligeje ngoba ligeja noma ngempela befuna ukulishaya kwase ukuthi ke kwaba yishobolo ke nje ubona ukhipha wethu emfishane kakhulu wasemane ebona ukuthi nje hayi mangamdabula nje la kwi roof la kancane nje ngehla kwekhanda lakhe noma mhlambe libambile uyongena nalo kanti hayi akabuzanga ke langeni ke hayi waselidweba kwaliqhuzula impela belihamba impela ngo 180 per kilometer yazi mokhuluma ukubuza ukunqumala lo ka Joshua uJoshua ivelocity yalela bhola indlela ebitravela ngayo cha mfethu kodwa mhlambe ke utshathu uyiphendulele ngokuthi ageje leli bhola leli kukhona sekushilo uthi hayi akuqali ngaye naqala ngaye phela kodwa nje beseduduza ngoba kodwa ngokwakhe ebefuna ukuthi elikore yabona nokuthi ke bamncishileke lapha emidlalweni ngoba mina ngiyamazi ukuthi ingozi ngiyamazi bekuyena nje umuntu athi bekuyena kungelovi noma engasingozi kakhulu mhlambe noma ngespeed noma ngeskill nani no make walibamba nje namdedela isikhala lisokuthi ashaye nje bathi ubone eshaya isivuvu nje bengazi ukuthi ake kuyobe sekubhedile ngathi so ngase ngithi nje abahlale kuyena nje benganyakazi so besiphethe
mfethu umdlala one experience kakhulu lapha na ke uyeye esimthengile hayi asimthenganga ndawo nje bese free agent anispendanga kakhulu nendise kweKaizer Chiefs ivele ithathe nje abantu abangasekho contract okay bona bahamba bayothenga abadlali abasuka oTshatha nonke lovi besuka eKZN ama import hawo wazanga afike enza lutho alright kodwa mhlawumbe ungelovina ngiyakhuluma naye uthi yena impela ubedlala lapha eswini ube nga strike kuloko uthi ngendlela yokwenzeke ngayo impela uthi ubekade enzima kakhulu lapha eswini kodwa into akhala ngayo ukuthi uQuesta umshaye ngenye imata yeah ayinumshaye ngenye ishibobo uQuesta uyambona nangomzimba nje umdlalo ucecevu akumele ukuthi umnike mhlawumbe ukuthi mayengane eswini kumele angathi ngamuntu niyabona ngoba manje uzokushaya akadlile ngamandla ukuthi mhlawumbe uzokushaya ngekhwepha nani yabo uzarahale kanje yabona yes ayimana umshaya ngenye ishibobo nje hayi kodwa kudlalile ke mfethu omunye umjita kade liphethe isisu emakhulunywa ngeteam eMaskandi ke leyana ulokhu njani ungelovi kuyabonakala ukuthi umuntu one experience odlalayo vele ibhola okay kodwa mfethu siyamazi wazajika lapha ko Ajax lapha ke uGelovi ngempela kacishe kwamlungela kodwa ngizwe enye indaba ekuthiwa uSjava mesikhuluma ngamanye ama moments athe aqhamuka noSjava indlela bedlala ngayo abanye bamsikaza ukuthi wakwafika ngisho kwivet lapha ke eyodlala khona ibhola udida abantu abaningi ngiyambona Gendi Tish lapha ku Instagram I combination kaSjava noZamani uzamani lo actayo ngithandi kakhulu la ngakulayini bebedlala I combination emnandi kakhulu into ke bafowethu kumele ngisho umhlaba nje wonke ngoba phela kwazi sengucoach ovelele kakhulu sengifuna nako Europe yonke indawo ngisazi ngizoya all Mourinho usesibo Ferguson so into engididile lapha ngithema ngiyibona I combination kaZamani noSjava ukuthi no seyi solid igoli ngahle ngilithola nakuba igoli liqhamuke ngaku AKA base bengitshela ukuthi no yazini ngoba la sewugrand uAKA ngale singamthola umuntu ongcono kakhulu kuno AKA efike naye njalo uSjava leli lomdlalo ngamsubstitute uAKA ngafaka umuntu kanti uzoba west cha ngiyayisola kakhulu ngale ya substitute engiyenzile impela abantu bakhale kakhulu ngokushintshwa kaAKA manje lapha kwathiwa abantu AKA why nimkhipha ngoba ngathi ubeseza kahle kakhulu engicabanga nokudlala kwakhe kuthusa abantu abaningi bebengazi abantu ukuthi kanti AKA nebhola uyaliteka yeah no udlala kakhulu ngase ngizovala ke impela ke ngomdlalo wami ukugcina impela ke ubuya pheshe kade idlala lapha pheshe uqale nje kwiBundesliga wasuka kwiBundesliga waseya lapha kwiSpanish La Liga wabuya ke kweEngland ke njoba ke esebuyile ke uShoma Jozi uyena ke engivale ngaye lapha phambili bafo kodwa khuluma ngoShoma Jozi ngoba uShoma Jozi wenza ama moments amaningi okoqala uqhamuka kwakhe nje abantu abaningi bathusile eqhamuka sebophi igodo nabona umdlalo waseFrance lapha uPetit wedlala ngo1998 eqhamuka sebophi igodo lapha wadida nabadlali manje noma bekwisithathe sakhe sokudida abadlali bekamasanda ngoba ukhohle ukudlala ibhola walokho eqhoshe duze komdlalo wakhe okay mfethu bekuyi strategy lesana okay one ukubonisa ukuthi mfethu we having fun so ku allowed nokuthi sifake abantu besifazana okwesibili bekunezizathu ukuthi why ngimfake phambili bengazi ukuthi okay vele ngiyazi ukuthi uwiki eswini ngeke enze lutho emuva vele ngeke enze lutho so ukuba phambili kwakhe noma elibamba ibhola bazosaba ukumaka muhleke futhi yellow bond bazole bembuka nje bese engazama ukuthi eshaye ngoba nali shot emanini ke umdlali lapha uDlomo unumber 13 okuyena kade ezokwenza umsebenzi kusebenzelile ke lokho engicabanga ukuthi ke kokuzayo ke kuyofuna ukuthi ngihambe ke ngiyosayina abadlali abafana noBoti ngoba ibona bazongisiza kakhulu ekuthenini igengele ingafocus ebholeni ifocus nje la ku cleavage cha mfethu I know udide kakhulu ngoba ucathi kuyena yedwa futhi umuntu wesifazana obekade ekhona laphana lapha ke uShoma Jozi eqinisweni ongenile egroundini kodwa mfethu ngifuna ukubheka nje ngoba sifuna ukubheka ukuthi siyakwazi ukuthola lensizwa zombili sikhulume nazo uKhuzani kanjalo noBig Zulu esazi ukuthi impi yabo isuka kudala kusahlwanisa unyaka namanje salokhu zibhekene njalo yeah bekuyoba kuba kakhulu mabeshaye okwesibili yeah ngifuna ukubheka lana kodwa mfethu ukuthi lento isho ukuthini emculweni nje mfethu wonke ukuhlangana kwabantu bekwazi ukuyihlelela kanje bona bavamisa ukuhlele bese beyabizwa beqhamuse kuthiwa are you ready for ibona benze yonke lento
Yeah mfethu nokuthi mhlambe ngicawuthi wona BK into ebaleke kakhulu okumele siyicoshe lapha ukuzama ukuhlanganisa abekho abantu emhlabeni noma umkhakha ohlanganisa abantu emhlabeni abane ego njengamaciko njengabantu abaculayo because wonke umuntu wazi ukuthi ngcono kunobani why should I reach out ukuthi mina ngiye kuwena uyangibo so manje ukubahlanganisa kanje uyabona ukuthi mawusuze wathi sisethebeni futhi kube yibona abagijimayo futhi abaqala bethi hayi no siyasacela ukuthi nisifake kwavela wonke umuntu kwabonisa lokuthi iunity ibaleke kakhulu just ukuthi sihlangane nje kiwonke ama-genre kungabe ukuthi njengama sekuthiwa ayi uCasper ushile kwi-hip hop uyibetrayer usebhizibonala kumapiano kodwa kube ukuthi nje sonke samaciko se-South Africa because industry ngane kakhulu sonke siyadingana so ibaleke kakhulu lento eyenzakalile ngithemba ukuthi nabanye ocoach bafunde kakhulu isifundo lapha kucoach omkhulu kakhulu ukuthi ke mase senza i-tournament ke sesihlanganisa amanye ama-genre sihlanganisa amanye ama-genre ke bayokwazi ukuthi ke at least mhlambe befike ke kuma final ngoba phela i-final ke kuyaziwa phela ukuthi ucoach omkhulu mayisiphethwe uyena i-team angazi kakhulu ngempela BK inzima indaba yami izolo nje amakhole bengenile ngeke ngathola nemiss call kuMessi ethi ngizoqeda ngena kwi-PSG mala sisemoyeni baba sasesemoyeni okay ukuze ubone semoyeni ake sibamba ama-VN zikholisa BK mafrikali ayuthatha impani ishayela then hayi umhlaba leya ilinedla amabhilidi ayidli ibhali idla amabhilidi yebo tata yazi mina mfethu lapho leya ngithema ngilibona isimo salile lihambe ngayo mfethu ngase ngifana isimeni sokholo isimeni sokuphola fit isimeni sokubukisisa ngamehla alihambe netrack alikhosile esikhulu nje akuseka lapho ngabaphinde nje balithola ngabaphinde balithola siyabonga ukhuluma mfana wazofana seBackville ngiyabonga BK. Alright kanye nawe BK yeah ucebo lenkosi sibiya lo thimina awu ubongeke kulungu maskandi nkosi yami ubongeke kulungu nkosi yami BK ngendlela nkosi yami uqhosha nkosi yami imfene emhlophe ebisiqomisa ngayo phakathi enkundleni awu amathuba amancane kakhulu okwatshatha ke angifuni ngisho ukuyikhuluma ke leyo angifuni ukuyikhuluma lekatshatha BK madoda BK bafethu umsana ukudlala ngoJatha bafethu leli bhola nale la ngasenhlazatshe la hawu welcome beke mina eBarberton ngiselaphansi komatipoti la ngiyakhona eTorhweni nale la ngasenhlazatshe lisahamba liphikele leSwazini la ngidlala ngoJatha bafethu ukhona lento wayenza bafethu nelashaya ukhuni impela ngicabanga ukuthi atholakani phela nalo lisahamba lapha elikhona ungathi uzomkhuzela kanti uJatha libheke eSwazini lapha bheke khona kanye nawe no BK ibhola lakaJatha ngithiwa libonakale lindisa phezulu kweMandela Bridge ngizo umswelethi abantu abaqaphe eqolo cause isivinini lamba ngasa awulalela umfethu lele kuthiwa lishawe na i-speed camera impela semoto ngoba like lahamba nangasemgwaqeni ngiyafuna ukuthi sizwe uBig Zulu kanjalo noKhuzane kanti konke ngifuna ukuyithola kwena ngoba abantu abaningi content show aka emva kwegame methi ngibonga umkami ngibonga intombi yami abaningi bathi ubedelela kumbe khomba ungahloniphi ingojosi yakhe ngiyafisa ukuthi uyichaze ngoba bekuyelinye ithuba lokuthi sifundise abantu futhi ngendaba lapha ke ethinta ibhola nokunderstand kwenzakalani lapha ke ebholeni Foko no BK uyazi mangithi ngiyadlula la emkhuphula ngihlangana nebhola likaJatha laliwela impofana ngithi mina ikusho ukuthi liqhamuka kude kakhulu leli bhola and liyanqamula lisadlula lisayale phesheya ezazi notukela we BK ngiyayikhumbula leyo nsizwa leyo khona insizwa yathi be man of the match lapha ya ku TV owathi Anas and thanks to my wife and my girlfriends angihlekanga kanje umuntu ezosho kwi public phela public uthi thanks to my wife and my girlfriend sizwa kamntolo lephansi emsinga lo BK mina ngimangaza le ndaba yokuthi ibhola lakaJatha balikhomba endaweni eningangaka na uphephele yaduma laphayana kucingwa ibhola likaJatha ePomeroy lapha eMhosheni bakwethu lalikhalakathele khona uzama lona wamaphumulo hashtag kanye nawe BK Mabrigado lo wasenhlajathi uqinisile ukuthi ulibone ligicika ndlula liba ngengaseswatini nali la ngibukelo nanje la ngasekhaya ngofolweni kulendzawo naliya lapha etuku esihlahla ngilibukile nje lifike lahlala khona sinalo nje la sibuke lona libhola lesipheshethu lipheshethwa lumoya
Aw tjata. Obakata sidudla madoda. Lo isidudla. Aw madoda. Alright, kulungile asibonge. Izwe elikakhuba ingoma esitholile sizaba kumfonela benobhigzulu angazi ubhigzulu ngiunderstand ngoba yena uyacelebrate la khona nezakhe ukhuzani ifoni yakhe ibusy yasebenza kade sifuna ukuzwa ukuthi awukhuzani ndoda madoda mawuthi izwe elikakhuba angabe kuselikakhuba noma sekonje mfowethu angathi izwe ulibuyisele lapha ke kwi hip hop ulidayisile izwe siyafuna ukuthi ukhulume nathi usichazele ndoda madoda nokuthi yini bengaphelele nezakho khona nade bengekho sidlala ingoma kavusi Nova la ethi asiphelelanga bakhona nabantu othi kube khona lo impela ayikhona bengizoyiwina le game nokuthi sizo nje ukuthi ithini ke inhlelo ukuqhubeka iya phambili ngoba inhle lento siyithandile kakhulu ngiyayithanda naleka Mohammed Anas ngoba uchaza lento ade sikhuluma ngayo eka AKA ngiyafuna usibuka Paul ngaso kodwa manje kubuya sengathi ke lapha ke izwe liyeladaliseke impela kuselona izwe kusekulakhuba nje khuzani sikubikelele mfethu sikwabukele umsakazelo Ukhozifm Ngifuna kunjani ngibingelele nabalaleli nababukeli nabalaleli ungabalaleli ngingababukeli nabalaleli ngekhaya ngibingelele uProfessor Boselo ngibingelele abaphathi b'Ukhozifm ngibingelele nje zonke iziphathimandla zalelizwe kanye nabaculi bonke ngokuhlukahlukana kwabo jikelele nabalandeli bomculo esiculayo Mfethu ngiyazi ukuthi ke shoot nako TV mfethu umuntu obhizi athi awusibiza ngabalaleli ngababukeli singabalaleli cha mfethu kodwa ngifuna sikhulume nje le ndaba mfethu enkulu kangaka yenzeka izolo izwe ke lihambile mfethu likwi hip hop siyazi ukuthi ngesikhathi kuhlanisa unyaka I hip hop nomaskandi impela zayibambene kodwa ke izolo singathi noma ihlokozo kwakufanele kuwene I hip hop indaba enkulu le eyayikhulunywa sibo uzokhumbula mesikhuluma ngokuhlonisa konyaka ukuthi ngendlela kwakuyiyona lapha impela umaskande lapha ukhuzana aba number 1 igcokama laba number 2 and then ke masubhizulu number 2 kodwa kwase kuba khona lokho ukuthi hawu ngendlela bekufanele kwenzeke ngayo nango bekumele wine ngiyacabanga ukuthi mhlambe nathi ngala khona mhlambe owavota ngespeed kakhulu ngalama voters ahamba njengebhola likaTjatha nje kwabe isimo esicishe sibe kanjalo yabona hip hop yadliwa bala kuzali ngifuna ukwazi mfethu ukuthi lokuwina kwe hip hop ishaw umaskande kanti nawina lapha ke bekuhlanisa unyaka isho ukuthini ngempela ngabe isho ukuthi uma ihlokoza kwakufanele kuwina umaskande noma empeleni hip hop noma sekuyi drama nje seyiwine zonke asikuhlanganisa abafowethu ingahlangani isinje kuhlanganisa abafowethu ingahlangani lapha kuhlukanisa unyaka ifethu leyo ethinta umculo kwavota abalaleli ngokuzingoma okuyiyona abayibona ifanele kuhlukana unyaka la sebenza thina ngenyawo zethu yabo manje ngifuna sihlukanise lapho ke emthemini la phanizolo sihlulekele thina futhi lapha phanizolo fanele njengelonto le yabe unje ukuthi start manje kahle asiseza igame ke manje amagame esazo sabana ngempela lapha besazobona uzophambi kakhothi kanje that's why they keep away no 20 minutes ka 20 minutes ngoba sabonwana kusanikezwa bonke abaculi ithuba yeba ngeke manje ngizuluke manje Okay so mana ke mfethu ngoba vele umbuzo obulandela lokuthi zithini inhlelo ngoba abantu bayithozela kakhulu into esiyibonile yenzeka ihlanganisa abantu vele siyisizwe esiphila ngaphansi kwekhatha enzima eNingizimu Afrika nasemhlabeni nje kodwa izinto ezinjengalezi ziyasithokozisa kakhulu zithini inhlelo eziqhubekayo ukwenza lento ingapheli engakusho buthulu bise ukuthi besingazi thina ukuthi into esiyenzayo inkulu kangaka ubone ngereaction yabantu bayibethi ngesilungu ke is a first of its kind awusukani madoda it's a great initiative into eqhamuke nayo abantu ngendlela bayithokozele ngakhona iyona ke basindezela manje abantu ukuthi let's involve another genre mhlawumbe ne top 4 let's say siba ne gospel umasandi hip hop amapiano yabo bese siyisaya Kade sisayensi eseni emini bese sizama amasayisayina bese ngabe sivaleka ngomculo kodwa ke futhi into esifuna ukuyenza kakhulu manje sifuna ukuthi ingene ema TV ngoba thina PK singabaculi asikwazi ukuhlala
singababona abaculi singa-encourage nabalandeli bethu abasithanda kangako. Kufuneka mangabe kuwukuthi izwe liyavaleka singalindi ukuthi izwe liyovuleka kuze kube sibonakala ukuthi singabantu abadinga ukuthi sibe semehlweni abantu ngoba basithanda abantu. Kumele senze yonke into eka-entertainment singasenza entertainment sifola under entertainment so sijabulisa abantu thina ngayo yonke indlela. Khumbula ukuthi ibhola nesport Enihlukana ngokwepolitiki imhlukane ngokwenkolo but when it comes to ilokhuzana umusic siyahlangana sonke ngabhola ila sihlangana khona abantu ethola ukuthi abantu abangezwani ngokwepolitiki balandela ikhime yodwa bathanda ukhuzana bonke so ke ukintroduce umusic kubantu besport introduce isport kubantu bemusic siyalokhuza sikuguzela lento kuthiwa social cohesion. I-social cohesion mana ke and le social cohesion siyibonile mfethu ukuhlangana nomaskandi ne-hip hop ngoba bekuliwe impela ngiyavuma kodwa ngendlela obekwenzeka ngayo hayi ukuthi bekuliwe ngempela bekumdlalo nje bathi asile imama sidlala ibhola baba hawu sukani madoda Big Zulu ongayazi ezokusoka ukuthi kunabaculi be-hip hop ebengiqala ukuhlangana nabizona cabanga ke ukukhuluma no-AKA angufihli lokho and ngikubona amazi i-AKA ukuthi kanti usangizenyana yabo okay lalela lalela mfethu mana akikubambe lapho mfethu ngoba isikhathi sona sesishaya ngifuna ukuzwa uBig Zulu mfethu ngala ngoba naye umuntu okhona la kulayini and ngiyazi ukuthi uyajabula ngenxa ukuthi izinto ihambe ngendlela kuyona yona Big Zulu mfethu asikubelele sikwamkela. Sanibona bhuti omdala ngibingelele kubalaleli bokhozi. Mfethu sihlezi nokhuzani la sivule ngengoma yakhe ethi izwe likakhuba sase sithi ayi angiboni kusekakhuba mekunje izwe angathi selingala manje ku hip hop mfethu uthathile injani injabulo kuwena ngendlela okwenzeke ngayo ntheme enhlela nahlela kodwa futhi kwenzeka abantu bayisupporta lento abantu sebethi manje ayiqhubeke igcwala iningizimu Afrika yonke. No izwe lakhe jele hayla hey lakhe jele sikuvile futhi lokho izolo angazi noma namanje sengakusho yini lo ukuthi izwe kuselakhe elakhe lele lapho cha mfethu yazi uqolele yazi phela mfethu isikhathi ubukhohlwa ukuthi fanele kubuze ubunye ubuzo olandelayo ukuthi le pendulo beka ilindele ukuthi kanti ukhuzana ufaka abantu ejele neze lakhe lisejele cha hayi la ke lokuzaleli emculweni khona mfana ngifuna ukubheka nje la isupport oyitholile kakhulukazi kubaculi behip hop baningi ade bese groundini bedlala kodwa khona abanye ade bekhona abangavelanga ukuthi bezodlala isho ukuthini lento kuwena ngokubambisana nje kwabaculi behip hop. Abaculi bafikile impela bafike ngiyacabanga bonke besibabizile bafikile and bebenothando bonke bemisele futhi angiyibonanga nento encane eyasiphazamisa nakubo nje abafuthi bomaskandi bebebumbene groundini kudlalwa nje kumnandi yonke into yabo angibonanga nje kube khona mhlawumbe othe ukuphoxa kancane yabo so kube into enkulu kakhulu kanti nabantu bebeyimele ngoba ngiye ngathi ngiyabheka abantu abebegu live nje kimi beyibukele khona la bebehamba khona ko 40k kimi nje kuphela beyibukele nakumfowethu ukhuzane ku YouTube yakhe bebebaningi abantu beyibukele so abantu bayithokozele kakhulu yanto mfethu nanokuthi ke bhuti uyabona mangabe seyifike kithi impela isifike emandleni ethu bese kumele siyiwine yebo phela ukhuzane mase sikhuluma ngamabhinga phela wasaba ukuthengisa inkomo namatekisi kuyovota uyabona so besibheka ngamtshela naye before igame udlalela emnganami akuthengiswa mbuzi nankomo la sizojahana la eground sizogwazela ibheke nje which yiloko esike sakwenza lalela manje kusafuna kuma nje kusafuneka ibhola elilahlile nothatha thula manje kuzafuneka ibhola balilahli benotshathi impela indaba beyenza angimazi umuntu ogeja amaguli kanjena utshathi akuvele wakha amabhilidi ibhola lifunela yena
wala Khuzani mfethu Paula sakuphetha mfethu isikhathi esingasekho mfethu sikhona sokwazi sibaleke doda madoda Kuhle nje ukuthi ngifuna ukubonga kakhulu abaculi bakaMsandi ngendlela abasukumele phezulu ngayo lento ukuthi uMasandi ayala bayanqofana izothela kancane ngoba semothelele eground ngayibuza ukuthi uqabanga labantu nanokuthi going forward ukuhlangana kwamagender ngefani zobona ingoma amakhwelaphi ngoba ngeke sehlangana nje lapha kusephathela inamba kunje ayakunje bonke nomnyango wakade ngikhaya uba kunathi umthetho uvele izwa manje ukuthi iphumele i-spokesperson wakhe laphana ekutube ekhona ethe nakho ngizwa kuthakho into eyenzakalayo awuyongibongele ngibonga nje nakho lokho kukhulu babongelele futhi i-hip hop ngaba ngibeze kulungiswa uma ngababongeleza kwethi i-hip hop bawinile basayile impela kodwa basi 90 minutes kube i-draw basaya kuma-penalty kwi-gambling gambling okay ngane zakwethu hayi bafethu ngifune uyageda bafethu bisuke kabi ujayiva nayo bethi iphathele injoko lamsela iqathekela kimi ngathi ngiyabuza lami basuke sengimkabi yini ngonyawo ngangalimala kulo hayi kulungile mfethu asiyibambe lapha ngoba udokotela akekho ozoconfirm ukuthi walimala ngempela onyaweni kodwa une-injury cha mfethu siyabonga kakhulu Khuzani siyabonga kakhulu Big Zulu ne-strategy nokhoshweni ukulethela uMaskandi usho majozo bagcina sebeshela lapha insizwa zangabe zadlala ibhola kodwa siyabonga kakhulu mfethu kuningi kakhulu esikuthokozele ayiqhubeke lento ephambili No siyabonga kakhulu mani ngibonge kakhulu nakuba abafowethu boMaskandi ngokubumbana nabe hip hop nje behlangane cabanga ukuthi kuseyinto ezoqhubeka nje sizoyenza kube into enkulu yaphambili ibe kube nozwano nje emculweni ngaso sonke isikhathi siyabonga Alright siyabonga kakhulu emsakazweni Ukhozifm Big Zulu noKhuzani ibona abahlanganisele umculo empelele umcimbi omngaka webhola obuqhubeka sibonga ngiyacela nje mfethu ema seconds ambala ngifuna ukuchazela indaba ethinta uAKA kanjalo nalesimo yebo comment la kenzini ngibonga umkami ngibonga nentombi yami Okay asenze kanje PK nje ushudle nje few seconds uAKA makuthi umuntu ongamazi uAKA akasiyo lento abantu abambone yona ku Twitter mhlambe nakuma interviews nani omunye umuntu oyisilima ngalendlela ongakazi uyibona mangithi oyisilima ngichaza ukuthi omunye umuntu ohlekisa ungazi uphathwe isisu umuntu one sense of humor ngalendlela exakayo so ngaso sonke isikhathi make wakhuluma ngisho ngabe kuthiwa mhlambe ufeel ukuthi ubhedile because uyayazi i-character umuntu akawuyena umani wazi ukuthi bekuyihlaya okay 2 le nto leyana njoba kunabalalela bake basho nje yashiwa umdlali kade sadlalela Free State Stars yes uMohamed Anas wathi kwi-post match interview maqeda igame sekubuzwakala wayekade man of the match esebonga ke wabonga what thank you to my wife and thank you to my girlfriend kwakuyi mistake mangicabanga because wahleka wathi ay sorry my wife kodwa ihlaya elabalikhulu kwaba ukuthi ubonga kanjani uwife no girlfriend esidlangalaleni esingaka so uAKA mayiseyisho ke le nto laphana wonke umuntu oyaziyo le interview no understand ayibhola akakubukanga ngelinye side le nto akayishilo umane wayihlekela because sikhumbula lelahlaya iya trend le nto leyana mhlambe omunye umuntu engaze ngathi ke mhlambe ishiwo umuntu o wrong ngalesa sikhathi ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe if beshiwo sijava bekuzohlekwa kudlule but ngenxa yokuthi isimo sika AKA akakusona mhlambe base beyibona ngale yandlela bayibone ngayo kodwa bekuyijoke and ngikuthandile lokho ukuthi uAKA he was having so much fun izolo okusicabanga ukuthi sonke into akayidingayo just ukuthi ephume ezo socialize nabantu no mfethu uyichaze kamnandi and enye into mhlawumbe esingayisho ukuthi ngo1973 kwakumhla ka11 kuAugust ila kwaqala khona hip hop kumnandi ukuthi bawinile kanti namhlanje kuzoba ke umhla ka11 kuAugust mfethu siyabonga kakhulu nawe njengocoach mfethu uphinde usicoache nathi technically la emsakazweni Ukhozifm uyingcenye technical team ninayo imali ngizong afford mina imali ngoba phela njoba senge iPSG ngifuna phansi phezulu angazi neManchester United bathi istrategy sami ngibakhumbuza use Alex Ferguson baya ngifuna impela angazi ukuthi ngizokwenza njani lalela sibo ulungile mfethu rest baba rest Ukhozifm 12 to 3 hamba phambili